Dobar dan, Tanja Fajon. Vi ste slovenačka poslanica, vi ste dugo godina bili novinar, dopisnica iz Brisela. U vašem fokusu interesa ovdje u parlamentu je Balkan i sloboda medija, naravno. Da li možete da nam kažete kakva je situacija generalno sa slobodom medija na Balkanu u ovom trenutku? Dobar dan i hvala na pozivu za ovaj razgovor. Kao bivša novinarka i sad kao poslanica mogu da kažem da je sloboda medija na Zapadnom Balkanu ozbiljno, po mom mišljenju, ugrožena. To što vidimo i to što su podatki nekih indeksa međunarodnih novinarskih organizacija je da su mediji u teškoj situaciji zbog ekonomskih, političkih pritisaka, isto tako zbog pritiska na novinare koji nemaju slobode medija, koji postoje neki slučaji, puno slučajeve koji su i možda uboji novinara i nikad nisu bili riješeni. Dakle, situacija u medijima je, ne zna se koji je vlasnika, zna se koji su političari koji stoje više ili manje iza medija. Dakle, to je nešto što uvijek kao i novinar i kao političar kažem da su vlasti ove koje su odgovorne da naprave sve uslove za slobodu medija i mediji su odgovorni da naravno profesionalno i kredibilno izvještavaju to što ljudi naravno žele, da imaju sve informacije. Koliko je važna sloboda medija za ulazak u Evropsku uniju? Da bi bilo slikovitije, da li možete da to stavite između 1 i 10? A ja bih uvijek rekla 10, naravno. I u svakom izvještaju napretku zemalja Zapadnog Balkana uvijek spominjamo slobodu medija. Znamo, sjećamo se prošli izvještaj, mislim da prošle godine, kad smo prvi put u svih zemaljama Zapadnog Balkana imali lošiju situaciju oko slobode medija. Dakle, to je nešto što me jako brine i to je nešto što ugrožava i demokratiju, vladavinu prava. Naravno, ako ljudi nemaju kredibilnih informacija, to što vlasti rade, onda teško i imaju neki nadzor što se događa. Dakle, zbog toga ja bih rekla kad je u pitanju proces prema Europskoj uniji da je sigurno jedna od glavnih mjera isto tako sloboda medija i pluralnost medija. Situacija u Srbiji sa slobodom medija nije baš najsjajnija, tako bar čujemo. Visoki evropski funkcioneri, kao na primjer Johannes Hahn, izjavljuju da je mir i stabilnost na Balkanu najvažnija i to indirektno opravdava smanjenje tih medijskih sloboda, bar tako vlasti to tumače na Balkanu. Da li je uopšte prihvatljivo da se to očuvanje mira i stabilnosti stavlja ispred medijskih sloboda? Da li mediji su ti koji ipak treba da kritikuju vlast? Sigurno, to sam već prije nekako spomenula, ali teško je tu govoriti o prioritetama. Dakle, u svakom slučaju mir i stabilnost je nešto što je u interesu svih Zapadnog Balkana, Europske unije. I mi imamo velike izazove, globalizacija, terorizam, migracija, ekonomska kriza, brain drain mladih ljudi i tako dalje. Dakle, sloboda medija je nešto što ste sami rekli da mediji i novinari mogu raditi tako da imaju dostup do informacija, da mogu štititi vire, da nemaju političkih, ekonomskih utjecaja, da rade nezavisno i da imaju naravno sve uslove za to. Sa druge strane, to ide ruku uz ruku sa cijelim procesom pristupanja, dakle, ekonomske, socijalne reforme, sve što je nužno za bolji život ljudi. Ja mislim, cijeli proces proširenja, kad pogledamo, nije to proces koji je neki domaći zadatak za Brisel, nego je nešto što je bitno za bolji život građana, reforme, vladavina prava,
borba protiv korupciji, kriminalu, sloboda medije, demokratije, sve to su, ja sam uvjerena, i naš život u Sloveniji se promijenio na bolje kad smo ispunili sve mjere za ulazak u Europsku uniju, i to je isto cilj svih zemalja na Zapadnom Balkanu. I naravno, sloboda medija, ako samo na kraju kažem, je temeljno ljudsko pravo. I to je isto temeljno pravo za neku normalnu, zdravu demokratiju. Još malo oko Srbije. Sve su češće kritike da srpske tajne službe prate novinare, prisluškuju ih. Da li je Evropska unija upoznata sa ovim problemom i da li se nešto preduzima u tom pogledu? Pa u Europskom parlamentu barem nismo imali toliko rasprava što se dešava sa rusku propagandom na Zapadnom Balkanu. Imamo često spominjemo rusku propagandu u Europskoj uniji. Europska vanjska služba ima sad posebnu grupu ljudi koji se bave samo da prate ruski utjecaj medija na zapadne medije. Isto tako pratimo što se dešava na Zapadnom Balkanu, ali naravno za to opet treba da vlasti tamo naprave sve uslove da mogu lokalni, domaći mediji raditi to što im je bitno. Dakle, informacije koje građani trebaju da kontroliraju, da su neki monitoring za vlast, što vlast radi, institucija. Imam dva pitanja o Makedoniji. Makedonija je izgubila preporuku za start pregovora za članstvo pre 2 godine i sada treba da napravi reforme da bi se ta preporuka vratila. Komesar Han je izjavio nedavno kad je bio u Skoplju da medijumske reforme nisu baš prvi prioritet da bi se ta preporuka vratila. Ima važnijih stvari kao što je sudstvo, kao što su tajne službe i tako. Novinari su u Makedoniji zabrinuti zbog ove izjave. Kako bi to mi trebali da protumačimo? Vjerujem da su novinari zabrinuti, naravno, i poznata mi je loša situacija u novinarstvu u Makedoniji. Ja ne bi to sad izjavu komisara Hana prihvaćala nekako negativno, jer sigurno postoje neki problemi koji su veliki. Dakle, to je još uvijek nerešljivo pitanje oko imena i blokada koji postoje sa strane Grčke. Postoji tu i problem borbe protiv korupciji, kriminalu, svašta. Bili smo priča različitim događajima u posljednje vreme u Makedoniji. Sve to naravno su neki procesi koji treba da ide paralelno za Makedoniju i nadam se da će i nova makedonska vlast koja ima sad veliku podršku građana sad ispuniti sve obljube ili sve objećana koje je dala kad je bila u predizbornoj kampanji, koje sad mislim da postoje već neki rezultati pozitivni. Pratite malo slobodu medija u Makedoniji. Da li je možda situacija bolja od kako je došla nova vlada ili je još uvek... Ja mislim da promjene ne mogu ići toliko brzo. A sjećam se godinu natrag ili više kad su mi ne samo političari nego i društvo i mediji i novinari sami često došli tu u Europski parlament i do mene i to što sam čula sigurno nije bilo dobro. Bilo je teška situacija za novinare, nije bilo nezavisnog novinarstva, nije se znalo ko je vlasnik medija, novinari su bili pod pritiskom. Sve te promjene ide polako. Ja se nadam da će i nova makedonska vlada staviti visoko na agendu, naravno, i sve mjere koje su nužne da bi novinari mogli slobodno raditi, a za sve to postoji veliki izazovi. Sa jedne strane novac koji uvijek fali, sa druge strane imamo izazove koji su online medija, imamo danas i puno fake news i hate speech online, dakle svi ljudi može danas pisati sve što god žele i to je naravno isto i veliki izazov za novinare kako sami da ohrane svoju profesionalnost i nezavisnost i kredibilitet.
Kakva je po vama situacija u Bosni s medijima? Novinari tamo se žale na pritiske otpuštanja, ekonomske, fizičke pretnje. Situacija sa medijama u Bosni i Hercegovini, ja mislim, je slična kao cijela situacija za građane Bosne i Hercegovine. Puno ima ljudi, mladih ljudi koji odlaze iz zemlje zbog toga jer nemaju neke perspektive, nema posla, ekonomska situacija je loša, država je nekako ne funkcioniše, institucije, borba protiv kriminalu, protiv korupcije, sve to su prioritete, ekonomske, socijalne reforme, a uz to naravno sloboda medija je jako ugrožena. Godinu natrag mislim da smo imali tu veliku inicijativu za podršku javne BHT radiotelevizije koja je bila skoro pred propadom, što bi bilo jako loše, prva javna televizija koja ne bi imala više mjesta u društvu. I naravno dali smo u parlamentu veliku podršku i nadam se da će i ta televizija opstati i da vlasti će na kraju dati i dovoljno sredstava da može i novinari normalno raditi. Dakle, mislim da svugde kad pogledamo zemlje Zapadnog Balkana i Bosnu i Hercegovinu osobitu, situacija je u medijima loša, zabrinjujuća. Bosanske kolege kažu da se često, mislim, ja to znam, da se često govori o pomirenju u Bosni. Metaforički neki tamo nazivaju to zalečenjem nagrizglog tkiva. Pokazalo se da to nije efikasan način. Da li se po vama Evropska unija treba okrenuti prema finansiranju medija koji su često marginalni, ali koji su u Bosni nekako neka oaza antinacionalizma? Sigurno podrška nekim medijima koji su oaza nacionalizma ili koji su očito mediji koji nisu neprofesionalni, nekredibilni, nezavisni. Ti mediji ne trebaju nikakve podrške. U Bosni i Hercegovini često se zna ko je vlasnik, barem zna se ko financira medija i naravno onda to znači pritisak na novinare. Dakle, ne postoji nezavisno novinarstvo. Još opet bih rekla isto to što prije. Na vlastima je da učine sve, i to je preporuka Europske unije i uvjet Europske unije za ulazak, da imaju da postoji vladavina prava, sloboda medija, pluralnost medija i nezavisno novinarstvo. To će uvijek biti uvjet za proces približavanja Europskoj uniji i ja mislim da ćemo i u Europskom parlamentu uvijek biti vrlo ozbiljni kad je u pitanju sloboda medija. Evropa ima pomirljivu retoriku u Bosni. To tamo mnogi vide kao da je Unija neki diskretni partner vlasti i održavanja postojećeg stanja u zemlji. Da li je to zaista tako po vama? Ne, naravno postoje i kritike koje su sigurno na mjestu, ali sa druge strane ja bih rekla Europska unija još uvijek je najbolji prijatelj ili najiskreniji prijatelj zemalja Zapadnog Balkana. Sve države Zapadnog Balkana su dio Europe, uvijek su bile. Ja sam uvjerena da možemo samo zajedno sa Zapadnim Balkanom boriti se prema zajedničkim velikim izazovima koje imamo danas. I Europska unija čini naravno sve i ja mislim da postoji sad i neka pozitivna atmosfera da bi sve zemlje što brzo je moguće išle kroz proces reformi i ušle u Europsku uniju. Mislim da je danas možda i bolji pozitivni moment za proširenje, za proces reformi, nego je bio možda 2-3 godine natrag. Jer se i Europska unija je prošla kroz nekoliko kriza, kroz
teške situacije. I danas mislim da poverenje u instituciju, u europsku politiku, u zajedničke mjere, kad su u pitanju zajednički izazovi i između građana Europske unije, bolje je. Dakle, ja mislim da Zapadni Balkan treba Europsku uniju ne samo zbog različitih projekta koji poboljšavaju život građana i za sami mir, stabilitet, za stabilnost i naravno za ta visoka temeljna ljudska prava, za sve vrijednosti koje smo ostvarili zajedno na Europi. Posljednje pitanje o slobodi medija. Da li je parlament zabrinut zbog velikog ruskog uticaja na Balkanu i osobito u Srbiji? Da li o tome razgovarate sa srpskim i balkanskim kolegama kad dođu ovdje? Da li im kažete kako treba da... Prije nekoliko dana sam imala na obisku, na posjeti grupu novinara iz Srbije koji su mi ispričali više tešku, lošu situaciju oko nezavisnosti medija, oko pritisaka, oko teške situacije koji imaju u Srbiju. Nismo razgovarali o ruski propagandi. Znam da postoji, pratimo što se dešava, ali više u Europi nego na Zapadnom Balkanu. Kad su u pitanju ruski interesi u Srbiji, dakle, znate što je politika Europske unije, da barem vanjska politička pitanja, da se nekako Srbija usklađuje sa interesima Europske unije. Drugo je to što postoji dijalog i prijateljstvo između Srbije i Europske unije, isto kako između Slovenije i Europske unije. A ako postoji neka opasna ruska propaganda, onda trebamo naravno to promatrati i boriti se protiv toga. Hvala.